Yakamauri kong kuya ko ngoray nanon tengay ng tapesay. Naran Yesu wari RAU ya, ako na mauri. Sa tataron akong teatua. Sinepoy ko ni kaitaw ko teatua. Ibukin te wiki apa ni mekanoana ni kapene. Naron na ako kairai. Siponi kaitaw na pen ako'y matuar. Ibukin te meu mekanoana ni kapene. Ay kasirikin turunipay aw ni kapayayay. Tereita kia te mero ay merenara meraora, awa rautu, sapo ni kaitaw yay te atua. Ay amo yon na ikay ni kapene. Aspon na kikona ni maningarora ni kaitaw na ko'y ibukin ni Yesu arenasim, are kuangan non nape ibukin ni kamewana. Idarikin na ratataro ni kakaitaw, awa sapon na rome, ngkay puntaan ni pure ngaira. Si pure narora ni kapene, away yu tiatua ay sapon na rome yay na ko'y metenanorinan. Kaparayara pure tiatua, awa bukira ni kesi meura, nakon neko kanta ni ngaya. Bukira ni kirong tam na mariroiray, painaon niya ki meura, mente pure, nakon tiyo ni mekia kuawa, iroun ni Yesu arenasim. Sana ko'y mnay kay ni kapene, iroun ni Yesu Kristo ari RAU ya, awara sa kameu. Amen. Te varavara ibukin te tapesay, ere ke mentinu te temens, anare tapauro na ko'y yakain te kare sa ipiripi. Ipiripin te makoro ay awa, o kipuna te uwana, nakon wapui. Ipiripi awa, te uwana, nakon wapui. Te kibuari niya kipun te kibuat te bui meruaiwa, ay kaangay te akana. Awatuaw, inanganing kami pahay ni kapene, ay kakay na nomiyay, naron ikaw pa'y na, te mimitong inanon Kristo Yesu. Tereiray, mente tawanen nakon teraun nano. Mente tawanen nakon teraun nano. Oin te kaparapare kaangay. Reken teraun nano, ponsi mendo ni mekinan, aw karawan, mekakuruan nanon tem kamewaki, ari nanon Yesu Kristo. Reken teraun nano, ponsi mendo ni mekinan, aw karawan, mekakuruan nanon te kamewaki, ari nanon Yesu Kristo. Imay na si waki ni meruro men na natea katiatua, ay pundi ay pasin na taray, aw mensirupe ay teka, ay katatawanan, aw teraun nano. Jeroro ni meu, aw kanga epurenipay, ay anake teron tawanan ni iroun jometa. Kukunan nori apa tawanan, ere ke iroun jometa men kititay ngaya. Eng, puni katangan tiatay, anakin na napipi, kitiya marakya menay wina. Ngana skrape pa iri kira taratara, o te tawanan ni kanga pon jero ni kanipaypay. Jeron tutoko, na kunipay kay iroun, ay ako takupairang ni kakawa kaya ni bunga na ni meong, pay narekin na pa iroun temenda. Te tawanan, e kung na ni kareki kanganga, ay kaurupay na kuni meong jomata. Terita kinutu, e karesa, apa makoro, away John na pepanin. Nganastarangkan niya deteka e teraun nano, o siko na nori apaka nga anakuri ni kaunta penanoya, yoy nang ki deteka e raun nano, puntiaroro ni meu, e ka nga ki ay terirorino. Teraun nano punti katau pay ay kay ereki, e ngeng ki akitaw, e raun na petenanoyay. Nganaya mga rangin dawata, ipon raw na batya na noyay. Mencebar-bar ya panin, osko na noria, pa pauro, inanon narita, o ya kosa, kaya kota tero ni kimeri-meri,
o tero ni kakaitau bukin jenano ay tauroi ni bubu kinakoina morara ni kinanon te kanganga ay mena yay. Yay te katautau pa te tayay o pauro e mena te karapusi iroun. Inanon te reta ay o sinoria pa iaksi kakaitau pauro ay pundeke na panatay ni kosi pa ikarang ni kakawaki ipukin te meu ni kirisan. E kaireke ipei ka yesa ni makiai o ni meu na payai te wea pauro pakotan na nane pona konte atua are na konande ke pa te kakora na koia kain te kare sa ion ni piripi. Ngana starai ki boy ka te buime te uana na kon te buime woa. O ya kota kia i pa pauro yesa ni kona ni waki makangangan o rawawatan te meu narun te peki. Te meu ni kainano te pesipoaki awa mai sidiki. Saksingai ya me e ponda peka una pe ni meu me ekan na ko meu te karuana ko ke te meu e rau jena no iei. Sakona ni kangai pa kangai jenua ni meu te ra. Awai te aka kira te ome te pauro ngai ia kona ni meu o men tokani kai yon na ko iteran te meu nometa. Ngana starate ki bua te pime te nua. O po nani roi ki ingin merekin te tokani kai iroun pauro yon na ko meu ai ka wuwai kai. E po te akin na pauro pa e kona i pai ni ka pene ni ka roi iroun te uare ka korakora. Mani ki boi ka te pui mea wari kāki na kon te pui meruaiwa o e mea tātai iei pa kain te kare sa ione piripi po ni ngai ia a kia te imeto na nganga ia poutoka na koni pauro. Eo si pa sakisi pa ayo ai a moantai ni karawa ayo kain te kare sa ione piripi me ia po ni mais. Naron nea sikona noria pon te kare sa na pe ione piripi are e poutoka a pauro nkia kainanona inanon sikuna i taroniki. Esa roi ni ka kua wā te wā pauro a te kāre sa ione piripi. Pon te kāre sa e te tau roi na ngā nei bōpoki nā ngā i kāpes o nanga roi te tai. Te sisira kinkane pa e ka ngā ande ke te anua ni mea wei i rou ia kain te kāre sa ione piripi. I mai nea si wākina ko on tarai i tirana ko te siraki ei o e pondia i pāsina taraia te aka kira te meu ione piripi nda ia kane ken te taiari e mea iei to wea pauro. Menau kouke o piripi pon te tapo te uana ione Maketonia are te katautau iei pa e ka teaki o ni ngoana ki muin te wea ai piripi ke King Philip of Macedonia are te men Alexander the Great. I muin ariki o piripi i ariki pa te uana ngā tain Rome ki oinan ki piripi e rei ta asa e warereke me te ona naurape. Ana me te peia wa piripi e nea pori. E rangi ni bobo ki na koe tāni bōpai me koraki a ki a rangi ni mamananga na ronte wā pauro. Se konang kanya ni ka mentere pa te meu ione piripi e ka ruana ko ki oina nke e mais te oma ta e roro ko iei i pukin te ioki ni pai. I pukin i ka ruana ko te meu ione piripi o tau aingai yang kanya iyo e te kāre sa ione piripi e rangin ta tau roin taina ko na ngā nei boboki. Ni tera nā re douana o sikona ni kāngai patau koraki aikai ke kain te kāre sa ione piripi. Apon sa roi nora o ni kina te ka mewaki a reina no ni Yesu Kristo. A tau roi reirei a ke meirou ni pauro a ke ngai ai ka mua ni ka kāwaki ina non te meo ni kirisan. Nteke bua te pui mei sua o sikona noria pa tawai ngai ayo ai a keaka me ka otan o ka koruan na non te ka mewaki a reina no ni Yesu Kristo. E a tai te wāre ina noia au tau ai ngai ayo ai o sina ko wana. Ai te se tua roi, te i boka ni pai, te meun rapata, mai a momoariki, te meun tāmdei. Te ke bua te pui meruewa, are ngai ara ke bua rinea ki nana tāpe sei, are kāngai, au atu au. E nā ngani ngami pai ni ka pene, ai kā kai nano mi iei, naro ni ka upaina, te mimitong,
inanon ni Kristo Yesu. Hey, e pondiki pana pe uporo na ko yakai te kare sa yon ni Pilipi. Ibukin noran tewa. Are yas inanon na yapain tangira. Aki awotaki iroun e paperito. Ngaira inanon ni tabesei. Suwar merong ni Pauro. O kain te kare sa yon ni Pilipi. Tirangkan nero ni kakuro nanon te kamewaki ari nanon Yesu Kristo. Te tawanen ya konande ke pa te totoko na kon tiraun nano ari nanon na Pauro nanareta na ko ya kain te kare sa yon Pilipi. Eng punmo yai wowa siraki ay kasna ibubo kintaray pangay kairan narabaki na kunikita nan te tawanen awarora ni kareki at tiraun nano. Are iyan nanon na pauron na narita. Temuan sila kaya kangay, nakangaro ni mawan ako, onto ka ni kayon titawan din. Anong oran naman tapon ti payarang ni kangangay yamuan na, kiyo'y nang kitibore, ay riyan-iran tayo nako. Sika pa kanitiran nako ti meon tamday. Titawan din, erikin tayo nako pa ti metaroa nako ni karawan tibore. Sikonan di pa yarora si men titawan din. O sikonan na pa ni pa kakani kaway yarora men nanuran tawan din. Titawan din. Nako na ni kairida na kuntong ng kanasaki ko na ang tawa peraya tiyanunun tawan din. Titawan din naron na riyasan tekin na. Ako na ni karikia ti RAU de. Meron na RAU, utu, perunga, tiputan namata. Mayang mumuariki puntiraw rin ako matiatua. Kanasaki ko na ang tawa peraya ti tawan din. O sinakangangkan niya ni karikia tiraw na nuwar mayroong tiatua. O ni makinan tiatua ni meura. Makarawan o kakuruan na nun te kamewa kiyari na nun ni Yesu Kristo. O ni ngayat siya nga, nikita na ditawan nun. Tekawuwan sila kikangay, nakangaro na ni karikia tiraw na nun, ar mayroong tiatua. Kangay na iyayo koron tiraw na nun ar mayroong tiatua. Are inanon na Pauro, matiraw na nun, irita ki metimew karuan ako. Tiraw na nun ar mayroong tiatua. Puntiraw na no, ayaki ko na ni pure-pureaki, kiyoy nang ki iyoy yon te tangira, kuwawa. Tiraw na no, ari, kira ki me te mewe karuan ako. Puntiraw na no, kay pure-pureaki, kay irita ki me te mewe rapata. Ayo, tiraw na no, ari na ko na ni mga kariki at tawan din, kanayaki din na nun tiraw na no, ari mayroong tiyatua. Te payarang ini kakawag ipas na pas, pun narora, nga na meura, iyon na ki ntsika kukurey, may kaupain ti mewe. Ikaw at tiyaro ni Kimeri Pauro, pati uwa, ari ikaw at kiri na nun na yapain tangira, kain ni Pilipi, pun ti uwa, ari na nun tiraw na no, ari mayroong tiyatua. Sinakay di aray yang unta karakita uwa na, akaw unta kamane ikaw umen, timen na tigrisan, awar temen na saki. Isone meki. Isiraki ni kakani ko taware tuwa imen kakuawati atua. Nakondorona ari tigrisan. Ay kangay. Now, wapo ni kapeni buwa ka amtay nampay ari tiyaro ni kirisan nan. Yung ari tuwa ari tigrisan na itako. No. Tayakan ni sepe ni buwa ka utay ay. Men napuntuan ko. Payraw na no. Ay kukuray kangay kakim. Yay boom ang ngay bu, yay mayangam ngay mayangaw, yay nasim ang ngay nap. Tapay yaya kaya iroun ay iroun, puntiraw na nuwari may iroun tiyatua. Isira kito wari sa kakani ko, ay tako, ni ka nga yay. Kaya kato wari tigrisan, ay tako. Ang kanay nakuwawa, diyo ni mekiay menay na na. Kung napirinakia, ang kanayaro ko ditayari. Lekin tiraw na no, are mayroong tiyatua. Inasi ko nandikin ka na stay metuan no ni mekin na. Menikarawan na no na, narateka o naramakuri. Apon sa roy nora kingin tiraw na no are mayroong tiyatua. Pauro, metiyakari sa Pilipi. Amenday, ari ako ang rakiyakiyain sa kukuray. Metimewe ako ruwan ako. Ay iri na no tiraw na no,
ar meiron te atua. Te kua ware ki ibukiia ina nun tabe sei, e ka ngai, men te TAUAN nin, NAKON te RAU NANO. Kam nakapai. Sadataro na kon te atua. Sadataro na ko im te atua ni pubusi ibukin na nakanganga tion na pepanin. Apo ni may soraki ay kavene akin norki ya makay nanoya. Ki imam makuriyam tangida ni kameu doya. Au pananga na kitiraw mete ka PThC. Kau ka te merurungin na koya, makay si pubusi ko. E piana mekina ki amraw, me amroy, ntapoy ke kora yay tiri di pay mete bubuaka. Kawa kini ya kainano. O kinura kinaki yam kakapay ya me pains tuwa roy na koya. Daitan na ratataro nururing, o sa puntataro ibukiia RAU tu ay kararuan ako mangaira. Me na iroya, o nangani ati metuan te meu me te merurung. Idarikin nei, o sa pun ibubusi ibukiia. Ya muari kina nun sipangar mera ke kiya kini kapen ya ikastape yay. Si bubusi ko ri kipay na te metu at yun ni makina nura. Mekanika korua kakarawan na num. Meko kanta ni ngaya may rora. Kuna ni puwa ki roran na kitoki, o na kitotoki. O tira wara may ron jetua. Adi aki ko na kinatagi tutana. Inakawakin na numi, away yateka na numi, irong Kristo Yesu. Awana ko jetua maeka, tetame, tenas, o tetam ni yeroiri. Ena meme na ipuakura, ngkai, o rimi, o nakitoki. Amen. Sing Amen. Amen. We praise your name, O Lord. Amen. We praise your name, O Lord.